खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि गिबि खेब मुलुगनां आदार रैखाथि सान एबा वर्ल्ड फुड सेफ्टी डे फालिदों क'क्राझार डिरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसनि बानजायनायाव दिनै वर्ल्ड फुड सेफ्टी डेखौ क'क्राझारनि डिरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस मावख'आव फालिदों। गोग्गो सावस्रि लाखिनो थाखाय आरो जानायजों सोमजिनाय बेराम आजारफोरनिफ्राय रैखा मोनो फुड एन्ड एग्रिकालचार अर्गेनाइजेशन आरो वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशनजों दैदेनजानाय मुलुगनां आदार रैखाथि सानजों लोब्बा लाखिनानै देग्लाय फुड सेफ्टी प्रिपेयार फर आनएक्सपेक्टेड टीमखौ लानानै 2024 इं मायथाइनि मुलुगनां आदार रैखाथि सानखौ फालिनाय जायो आरो देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय डिरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस क'क्राझाराबो आईसीडीएसनि सुपारभाइजार वार्कार्सफोरजों लोगोसे माखासे फरायसुलिफोरखौ लाफानानै आदार जानायनि सायाव माखासे सांग्रांथि लानांगौनि थाखाय सावरायमेल लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझारनि एडीसी कबिता डेका लोगोसे बाहागो लायो नेशनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेसनि क'अर्डिनेटर चक्रमणि ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एडीसी कबिता डेकाजों लोगोसे हाबाफारिखौ सामलायनाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट फुड सेफ्टी डिपार्टमेन्टनि डिजाइनेटेड अफिसार बिलिफां ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। আজি আমি ইয়াতে বিশ্বৰ বেলেগ দেশৰ লগতে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাই ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ ফুড সেফটি ডে পালন কৰা হৈছে। আমি আজি কোকৰাঝাৰ ইয়াতো বিশ্ব ফুড সেফটি ডে খাদ্য সুৰক্ষা দিৱস পালন কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াতে বিভিন্ন ফুড সেফটিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন জনক ডক্টৰৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বা আমাৰ আইচিডিএছ প্ৰজেক্টবিলাকৰ যিখিনি ছুপাৰভাইজাৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যিখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা কুকসকলৰ দুই এজন লগতে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বা আমাৰ ব্যৱসায়িক সন্থা সকলোখিনিকে আমি ইয়াতে সামৰি লৈছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ কি কৰণীয় সেইখিনিৰ বিষয়ে আমাৰ বিভিন্ন বক্তাই তেওঁলোকক বুজাই দিয়া হৈছে। আৰু আজি আমাৰ ফুড সেফটি এইবাৰৰ ফুড সেফটি ডেৰ আমাৰ হেৰি হৈছে যে থিম হৈছে আমাৰ ফুড সেফটি প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য আনএক্সপেক্টেড মাইল্ড অৰ চিভিয়াৰ যি নহওক আমাৰ প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য আনএক্সপেক্টেড। সেইকাৰণে আমি যেতিয়া খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব যাওঁ বাহিৰত ওলাই ঘৰত প্ৰিপেয়াৰ কৰা খাদ্যটোৰ কথা বেলেগ সেইটো আমি খাওঁৱেই, কিন্তু আমি নৰ্মেলি যেতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব যাওঁ আমি ফূৰ্তিতে যাওঁ বা কোনোবাই আমাক ইনভাইট কৰিছে ডাঙৰ খানা পাতিছে বা বিয়া হওক বা মৃতকৰ সেই আমাৰ ইয়াতে চলে সেইবিলাক আমি তেতিয়া এটা এডিট খাবলৈ যাওঁ খাই উঠি যদি আমাৰ তাৰ পৰা আমাৰ যদি আমি এক্সপেক্টেড নহয় এক্সপেক্ট কি কৰোঁ যে আমাৰ ভালৰ কাৰণে খাদ্যটো গ্ৰহণ কৰোঁ, কিন্তু আনএক্সপেক্টেডৰ কাৰণেও আমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগিব। যদি আমাৰ কিবা ধৰণৰ মাইল্ড খাই অহাৰ পিছত আমাৰ মাইল্ড কিবা এটা অসুখ হ'ল আমি সেইটো ইগন'ৰ কৰিব নালাগে, আমি ওলাই যাব লাগিব মেডিকেল ছেক্টৰৰ লগত ডক্টৰৰ তাতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ সেই সামান্য সেইটো বুলি ভাবি থাকিম কিন্তু সেইটোৰ পৰা আমাৰ ডাঙৰ এটা বিপদ হ'ব পাৰে। আৰু সেইদৰে আমাৰ প্ৰত্যেকজন আমি আজি ইয়াতে মিটিঙত থকা প্ৰতিজন ৰেষ্টুৰেণ্ট স্বত্বাধিকাৰী হওক বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান হওক তেওঁলোককো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অলপ ব্যৱসায়িক লাভৰ কাৰণে তেখেতসকলে যাতে এক্সপায়াৰী হোৱা খাদ্য বা বিভিন্ন বেয়া খাদ্যখিনি আমাক বিক্ৰী নকৰে, কাৰণ জনসাধাৰণে যেতিয়া পইচা দি কিনি খাবলৈ যাব আমাৰ জনসাধাৰণ এতিয়াও ইমান শিক্ষিত হোৱা নাই যে তেওঁলোকে গৈ পেলাই বস্তুটো আমাৰ এক্সপায়াৰী ডেট চাই আমি যদিও কিনিব লাগে কিন্তু আমাৰতো গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ক'ত এক্সপায়াৰী ডেট চাই কিনে তেওঁলোকে নিকিনে। গতিকে আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সেইটো আমাৰ হেৰি যে আমি এক্সপায়াৰী বস্তু কেতিয়াও বিক্ৰী কৰিব নালাগে, কাৰণ সেইটো খাই পইচা দি খোৱাৰ পিছত মানুহজনৰ যদি বেমাৰ হয় তেতিয়া আমি মৰেলিও আমি নিজকে ৰেছপনচিবল বুলি ভাবিম। গতিকে এই বিষয়ে আমি তেখেতসকলেও আমাৰ লগত খুব ধুনীয়া কৰি সহযোগ কৰিছে আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা হয়তো আমি আশা কৰিম যে আমাৰ কোনো ধৰণৰ খাদ্য ৰিলেটেড ফুড পয়জনিং ৰিলেটেড আমাৰ কোনো ধৰণৰ যাতে আমাৰ সেনেকুৱা ইনচিডেণ্ট ভৱিষ্যতো নহয়। हिसाबै जोङो दिनै वर्ल्ड फुड सेफ्टी डे बे 7 जुन 2024 जों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बे आन्दाराव आंनि डेजिगनेटेड फुड सेफ्टी अफिसारनि आन्दाराव आरो बेखौ जोंहा जेरै कमिशनार अफ फुड सेफ्टी आसामा डाइरेक्सन होनाय मथे जोङो प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि पालन खालामनानै दिनै ओंखारदों आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो आङो जानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जों दिनै आईसीडीएस डिपार्टमेन्टनि वार्कारफोरखौ लानानै सुपारभाइजारखौ लानानै आरो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै आरो बेनिफ्राय जोंनि डक्टर आरो बेनिफ्राय जोंनि बे बिजनेसमेनफोर लानानै जों गासिबो फ्राय मोजाङैनो मिटिंखौ खुंदों आरो बे मिटिं खुंनायाव जोंहा एडीसी बायदेव कबिता डेका एसएस बिथाङा जथेस्ट हेल्प होदों बेहाय आरो बिथांनि बे मोजां भाषण लाखिनाय
बा मोजां मोनसे एडभाइस होनायनि थाखाय जोंहा मिटिङाव नुजाफैनाय मानसिफ्राबो जथेस्थ' मोजां मोनदों आरो एवारनेस फुड सेफ्टिनि बिखय जिहेतु जोङो एवारनेसखौ होबाय थायो ससाइटियाव बा समाजनि गेजेराव आरो बिनि गेजेराव जोंहा जि क'क्राझाराव जोंहा जथेस्थ' जोङो होबाय थायो बेखौ आरो नैबे जोंहा वर्ल्ड फुड सेफ्टि डेखौ मानिनायजों लोगोसे जोंहा नैबे फुड सेफ्टि अन हुइल्स गारिबो दङ जोंहा दा बे क'क्राझाराव जों जथेस्थ' एवार होबाय थायो आरो बिजनेसमेननि जथेस्थ' बिसोरनि सेम्पोलफोरखौ जोङो नायबिजिर खालामनानै एनालाइसिस खालामनो जों फाथायहरो आरो बेहाय जोङो मोजां परिखा निरिखा खालामनानै बिथांमोनखौ जथेस्थ' जोङो मोजां एवारनेस होयो आरोखि दा बे हिसाबै वर्ल्ड फुड सेफ्टि डेखौ जोङो प्रथम देलाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जों खुंनाय जादों ओमफ्राय अहा बोसोराव जों एसे प्रिपेयार खालामगोन देग्लाय जों एसेबां गिदिर खुंनो हायाब्लाबो जथेस्थ' जों लेंहरनायखिनिखौ मानसिफ्रा फैनानै जा बुंथिगिरि माखासे दङ एडिसि बायदेवजों लोगोसे नेसनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेसनि कअर्डिनेटर चक्रमणि ब्रह्मआबो जथेस्थ' बियो हेल्प होफैदों बिथाङाबो मोजां भाषण लाखिदों आरो सासे डक्टर दङ जोंहा IDSPनि डक्टर बिथाङा जथेस्थ' प्रिभेन्टिभ मेजार लानायनि सोमोन्दै दा मेडिकेलनि सोमोन्दै जथेस्थ' मोजां एडभाइस होलांदों बे हिसाबै जों जथेस्थ' दिनैनि फिसायब्लाबो जोङो मोजाङै खुंनो हादों होननानै जों आसा खालामो आरोखि गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफआ BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआ BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोल'जि टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफआ BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन